Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Rabbi wa nastahdik wa nastaghfiruk. Rabbim özüňe hamdy sana aytamyn. Özüňden hidayet yolun suranabız. Wa nastaghfiruka özüňden jalbaryp istigfar aytyp kechirim suraybız. Wa na'udzu bika min shururi anfusina. Nafsыбыздан жамандыгынан özüň сактай көргүн. Wa min sayyiati a'malina. Jaman amaldarыбыздан da özüň saktagyn ya rabbal alamin. Men yahdihillahu fala mudilla lahu wa men yudlil fala hadiya lahu. Kimdi Allah tuğra jolga hidayatqa başlasa аны hiç kim adaştıra albayt. Allah adaştırgan bendeni hiç kim tuğra jolga sala albayt. Wa nusalli wa nusallim ala seyyidina Muhammed en-nebiyil ummi. İlim albagan, savatı çıkbagan, biroq savatsızlarga alim bolgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga durud dualar salamlar bolsun. Wa ala alihi ve ashabihi anın sahabalarına, übülerine ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin kıyamatgacha anın jolun joldogondurga durud dua salamlar bolsun. Amma ba'd. Allah Taala maktolar Peygamberge dua salamlardan keyin urmatly musulman bir togan Allah Tebaraka ve Taala Mulk suresinin 15. ayatında mınday deydi. Ve huvellezî ceale lekumul arda zalûlen huvellezî ceale lekumul arda zalûlen Allah sizlerge jerdi baş idirip koydu. Famşu fi menakibiha jerdin çar tarafında, tört tarafında, ar tarafında jürgülü. Ve kulû min rizqi oşol jerge barıp jerde jürüp rızkıňardy tapıp jegile. Ve ileyhin nuşur kayra siler Allah Taala kaytıp barasıňar. Bul ayat urmatly musulman bir togan jerde Allah Taala silerge baş idirip koýgula, egin ekkile, darak tikkile, köçöte oturguzula, rızkıňardy tapıp jegile, jer betinde jürgülü. Bir yerde otur degen söz emes. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ Silerge jerde bardyk mümkünçülüklerdi berdik deydi Allah. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ Jerge silerdin bardyk jaşaoňarga sebep bolo turgan nerseni berdik. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Siler öte az şükür kılgan bendesiňer deydi. Allah silerde jerdi berdik. Jerde silerdin jaşaoňarga siler üçün bardygyň gaýlyklar bar. Biroq siler az şükür kıluvçu bendesiňer. Araf suresi 10. ayat. Urmatly musulman bir togan Ra'd suresinin 11. ayatında Allah Taala mınday deydi. İnnallaha la yugayyiru ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah bir kowumdu özgörtpeyt. Al kowum özünün, imanın, içki dünyasın, jaşawygyny özgörtmeýinçe. Allah bir kowumdu özgörtpeyt. Al kowum öz özgörmeýinçe. Biz özgörsek Allah Taala bizin jaşawybızdy özgörtet. Urmatly musulman bir togan, köp adamlar 30 yıldan beri oňboduk deydi. Egemendүүлük aldık deydi. Ekonomikabız başkabız köterilbeyt deydi. Urmatly musulman bir togan, özgörүү her biri özümüzden başlalyş gerek eken. Urmatly musulman bir toganım, alma jegin kese, almurut jegin kese, örük, gilas jegin kese, oşol köçötte oturguzasındagın iştep, su koyup, semirtkilerini salıp Allah Taala'dan alma, örük, şapdalı başkanı suraysın. Biroq tikende oturguzup koyup, tikendin aslında 40 yıl ilap dua kılsan, Allah sağa hiç kaçan gilas je alma berbeyt. Berüge kudretli, biroq Allah Taala sağa akıl bergen. Uykuňardy açyp üçün. Üýlenbeýle Hudaý Taaladan bala suray beresin de. Urmatly musulman bir toganım, alma jegin kese alma köçöt oturguzasın. Hareket kılasın, jumuş kılasın, ubagында su garasın. Allah Taaladan keyin jakşı mol tüşüm suraysın. Urmatly musulman bir toganım, ümmet, musulman ümmeti az işteyiz, jalkowuz. Özgörüş özü kıyın. Jerleribizdi süýlegende barybız aytabız, beýiştin törü deybiz. Beýiştin törü de jerimiz bar dep maktanabız, turabı? Huda rahmat kılsın, jatkan jeri jannatı bolsun, kabırı nurdu bolsun, çubak ağacыбыз tamaşalap aytatly, semiçke çagıp atıp, koluňdan düşüp ketse oşol jerde ösüp çygat dep. Ben aytatlym, tamaşalap ele bir köçöttü, arkyny jege sayıp koysaň öse beret. Dubaydagy okşop bir köçöttün astyga bir yılda $800 berip sugaryp iştebeyt. Jönle tamaşalap arkyny jege sayıp koygun, köçötüň önöt, ösöt, möme beret. Biroq urmatly musulman bir togan, jeribizde, jerdin astında, sırtında, toğlarыбызda
Биздин акылыбыз жетпеген Аллах Таала берген байлыктар бар. Алтыныдан күмүшү бардык нерсебиз бар. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, эми биз идеология жок дейт. Бизге идеология жетишпейт дейт. İslam dinimizde, musulmançılıkta ideologinin bardығы var kamtıgan. Adep, ahlak, ulu durmat kılı, kiçi düzat kılı, mekende suyu, urdavagandık, korrupsiya kılvagandık, bireudun akın jebegen, dağım ne kerek sağa? İslam'dan artık bir ideoloji var mı? İslam dinimizin içinde bardık. Kerek bolsa urmatlı musulman bir tuğan, eneden törölgönden başlap, kabırga kirgenge çeyinki bardık adep, ahlak, mizan var. Ekonomikası, zeketi, sadakası bardığı var. Dağı emneni izdeysin sen. Özdері kedi айтып koydu, жаңы велосипед ойлып табыштың керегі жоқ дейді. Анда biraz iman özün kimisi menen süйлөссөң, Kırgızstanlık bu, Özbegi da, Kırgızı da, Taciki da, Dunganı da, Kırgızstanlık mekendeşlerime süйлөссөң, menin 3. atam 1. жол ажыға барған екен. Тайтам жөө барған екен. Биздин 7. атабыз сууду дем салып кайтарып берет. Сен ошол атанын баласы болбойсуң банда. Ошо атага урпак болбойсуңбу бир татыктуу? Сүйлөгөндө баары эле асмандан сүйлөт да, биздин дейт, бабабыз дейт, каары болгон экен. А сенчи? Ихласты окуй албайсың. Сенин 3. атаң дем салып сууду артка кайтарып берет экен, сен суу менен дарат алганды билбейсиң. Аны эмне мактанасың? Урматтуу мусулман бир тууганым, бизге эмне жетишпейт экен? Аракет кылуу, амал кылуу. Урматтуу мусулман бир тууганым, Японияны элестетиң. Бир гана Кыргызстан эмес, мусулман мамлекеттердин иштеп чыгарганынан 4 эсе көбүрөөк чыгарат экен. Мусулман мамлекеттери бир 22 араб мамлекети болсун, Түркиясы болсун, мусулман мамлекеттердин иштеп чыгарган нерсесиден Япония өзү 4 эсе көбүрөөк чыгарат экен. Япониянын 80% жери вулкан менен, жер титирөө менен башка айланасы бардык деңиз, океан менен. Бизге окшогон мондай тоолору, башкалар жайлоолору бекер жаткан жер жок. Урматтуу мусулман бир тууганым, андай боло турган болсо, мусулман мамлекеттерде иликтөө эме кылса, ишке барат да адамдар көпчүлүгү. Ишке баргандан баштап берилип ихлас менен иштегени 8 саат жумуш кылыш керек. Kişi başıga bölsө, bir gana Kırgızstan emес, musulman mamleketlerde kelip alıp, birinci oturup alıp, keliş menen kofe deydi. Andan kirip alıp, kompüterga kirip alıp bir karta bir demo oynaydı. Musulman mamleketlerde ortaça esep menen 12-18 minut işteydi eken. Çayxanaga barganda, kafede olsa otura beredi, 2 saat, 3 saat emen aylanasında, dasturgan aylanası. Anan kantı önügöz, urmatlı musulman bir toğa. Kimge barbagın kezek, karasan jölde süйлөшүп oturat. Je başka işi menen alek. İhlastуу işini tagat kargandar bar, birok kээде ошондой жалкоолор менен башканы салыштырып, жалпы мусулмандардын адам башына бөлгөндө 12 минут, 18 минут иштейт экен да. Урматтуу мусулман бир тууганым, андай боло турган болсо, биз өзгөрөбүз десек, өзүбүздөн башташыбыз керек. Пикирибизди өзгөртүшүбүз керек. Нафсыбызды, денебизди. Şeyh Şa'ravi деген imam ötkön. Mufassir Kur'an'da tafsir kılgan Egipet'ten. Bu kişi aytat, "Ellezî lâ ye'kul min darbati fa'sihi lâ yemliku karara min ra'sihi." Özünün baltası menen, ketmesi menen urup jebegen adamdın, özünün ketmeni menen, baltası menen çabıp bir nese jebegen adamdın, başında özünün çeçimi bolboyt deydi. Birödün ketmeni menen jеп atasınbı? Çeçimdi al kabul alat. Kreditті беріп ата, условияны алып қояды. Урматтуу мусулман, өзүңнүн кетмениң менен өзүңдү канчылык жеп атасың, өзүң каалагандай айтканды кыласың. Кенен жатасың. Кенен коңуруктарды уктайсың. Эгер сен өзүң башкалар сени жетирип атса, сенин чечимиңди башкалар кабыл алат да. Моуну окут, моуну окутпа. Моуну кабыл ал, муну кабыл алба дейт. Аллази арабчасы менен, аллази ла якул мин дарбати фас. Балтасы менен уруп жебеген адамдын башында чечими болбойт дейт. Чечим кабыл ала албайт ал. Урматтуу мусулман бир тууганым, кантип чечим кабыл аласың? Сенин турмушуңду башка эме кылып атса, сага тыйынды башка берип атса, орустар айтат го, кто дает деньги, тот заказывает музыку дейт, а? Акчаны берген музыканы талап кылабы? Тыйынды берет дагы мага дейт, муну кой бересиң дейт. А тыйын өзүңдүкү болсочу? Сен каалаган болот да, урматтуу мусулман бир тууган.
Emnege иштебейбиз? Адамдарга келип, эмне үчүн аз иштейсиң, ишиңде ихлас менен иштебейсиң десе, бардыгы да ушу белгилүү сөз да бул. Элдердин мээсиге сыйып калган бул сөз айлыгыбызга жараша иштейбиз да дейт. Неге жараша дейт? Берген айлыкка жараша иштеймин дейт. Сен бир жерге тачка тарганы кирдиңби, же көчө шыпырганы кирдиңби, даараткананы тазалаганы кирдиңби, же налогойго кирдиңби, башкага кирдиңби, келишимге кол койдуңбу? 12.000, 7.000, ошо акчага разы болуп келдиңби? Ошого иште разы болуп кол койгонуңдан кийин эми келип алып 7 сааттын ордуна 3 саат, 2 саат иштесең, алган айлыгың араң. Сен ошого разы болдуң. Анда кирбешиң керек эле сен. Ошого макул болуп өзүң кабыл алдыңбы? Ого да тааныш билиш аркылуу кирип алдың. Киргениңден кийин ошол алган айлыгыңды актап жегин эми. Бергенине жараша иштеймин деп 8 сааттын ордуга 3 саат, 4 саат иштесең, алган айлыгың арам болуп калат. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз кээде мындай адамдарды салыштырсак, кээ бирлер урматтуу мусулман өзүгө мунасып жумуш таба албайт. Өзүнүн кесибине жараша жумуш таба албайт. Тапканына кирет да жакшы иштебейт да. Же болбосо урматтуу мусулман бир тууган, экинчиси диплому башкасы бар, мажбур болуп бир нерсеге кирет дагы. Ал да ихлас менен ишин аткара албайт. Жер бетибиз, биздин жерибиз урматтуу мусулман бир тууган, Орто Азия жери, Кыргызстан эле эмес. Канчалаган кендерге бай. Туурабы? Акылдуулар да көп. Сүйлөсөң, ой, машалла. Соцсетке киргин, ааламга комментарий жазат да. Салыштырса эле кээде биздин эл өкүлдөрдү салыштыр. Америка, сен Америкага салыштырбай эле кой, жаныңда Түркменистан, Өзбекстан, Тажикстанга салыштыр. Европада андай экен. Сен Европа болбой эле кой. Биздин өзүбүздүн ата бабадан салтыбыз бар, маданиятыбыз бар, динибиз бар, ахлагыбыз бар. Аларды эмне кыласың сен? Сенин жериңден жакшыраак жер жок да. Урматтуу мусулман бир тууган, Кудайга шүгүр, акылдуулар да көп. Пушкиндин жылдап жазганды биздин бир акын 1 саатта комузу менен айтып коет. Манас дүйнөдө ошондой эме барбы? Жок. Акылдуулар да көп, урматтуу мусулман бир тууган. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, бизде эмнебиз? Жалкообуз. Мен тамаша чындыкка жанаша кылып айтып жүрөм, күлүп коесуңар. Бул тамаша чындыкка жанаша. Мен көп айттым, буну эсиңерде болсо. Тажиктар менен көрүшүп ассалам алейкум дегенден кийин коро бобми дейт. Коро бобми деген ишиң жакшыбы деген сөз. Ишиң жакшы болуп атабы дейт. Орустар менен здравствуй десең, как дела? Ишиң кандай дейт. Кыргыздар ассалам алейкум, кандай жатасыңар дейт. Сурашканда эле жатканга чакырабыз дейт. Биздин түштө болсо, жакшы отурасыңарбы дейт. Отурабыз, отура бергиле жакшы анда. Паланчылар да жакшы жатышабы дейт. Жатыш керекпи дайым эле? Бул тамаша чындыкка жанаша, урматтуу мусулман. Ошо сурашканда эле кече пайгамбар саллаллаху алейхи сахабалар иманың кандай, Алла менен болгон мамилең кандай деп сурайт экен да. Келгиле отурабыз дегенде эм сахабалар таала ну'мин саатан, келгиле бир саат имандашалы, иманыбызды күчөйтөлү дейт экен. Биз не дейбиз? Чайга кел дейбиз. Самоорго. Жума сайын каза кылбайт. Классташтары менен, достору менен десе, биздин бүгүн ашыбыз бар дейт. Машалла. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйөбүз пайгамбарды бир салават айталды. Саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху бир күн мечитке кирсе, Абу Умама деген сахаба отурупту. Сахабанын аты ким? Абу Умама радиаллаху таала анху отурган экен. Намаз убакыты эмес. Намаз убакыты эмес, пайгамбар мечитке кирсе, Абу Умама мечитте отурупту. Фасал ма юлисика. Эмне отурасың деди. Биздер мечитте отурсак, машалла, таква дейт. Пайгамбар айтты, не намаз эмес кезде мечитте эмне отурасың деди. Ал айтты, я Расулалла, хумумун, кайгы, ва дуюн, капа, кайгыларым бар, капам бар, карыз бар. Шу карыздан канча кутулам, кантем экен деп, кайгы капа менен отурам деди. Эм Кудайдан сурап келтир деди. Проблемаларын айтып атат да. Бизде азыр сурасак, түйшүктөн сүйлөйт да. Берген Алла ниматын айтпайбыз да, кемчиликтерди айта берет да.
Ne oturasın, namaz vakti emes ko dese, qarızım var, kapamın, başkamın, kaygımın dedi. Peygamber ala uallimuka kalaman iza qad azhaballahu ta'ala anka hammaka ve qadanka deydi. Sağa bir duanı öğreteyim, Allah Taala senin kaygыңды жоyып, qarızdan qutuluğa yardım versin. Duanı öğrenіңдер келеби? Men sağa bir dua öğretem dedi. Senin kaygыңды жоyып, qarızdan qutuluğa yardım verir. Biroq bu duanı aytып бере koy, amal kılsan birincisi. Kul iza asbahta ve iza amsayta. Ertemenen turganыңda, jana kech jatarыңda şunu ayt dedi şu dua. Biz oturup alsak, "Ey Kudayım bizdi önükкө mamleketlerge koşkun deyle berебиз, ha?" Kantip koşup sen hareket kılbasan. Em qarang. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Kul aytqın ertemenen jana keçinde Allahumma ey Allah'ım inni a'udu bike minel hammi. Kudayım meni gamdan sakta. Vel hazani kaygıdan sakta, kapaçılıktan. Ve a'udu bike senden jardan surayımın meni saktooңду minel aczi. Acizliktan kolumdan kelbeyt degendikten. Ya iştebeysin mi? Egin ekpeysin mi? Bilbeyt ekem. Karşı ekpeysin mi? Bilbeyim. Hasan imneni bilesen. Bir dikançılıkta bilbeysin mi? Şu pomidorda oturup albaysın mı? Minel aczi vel kesali. Jana meni kasaldıktan sakta degen bizden tüştüktükler kasal dep kimde aytat? Falançı kasal bolup kaptır deydi. Oğru. Birok kasal degen söz Arap tilinde jalqoo degen söz. Ne eken? Kudayım meni jalqooluktan sakta. Aciz kolumdan kelbeyt degenden sakta. Kolumdan kelet dep hareket kıl. Acizliktan saktagın, jalqooluktan saktagın. Ve a'udhu bike minel jubni. Meni korkoktuktan saktagın. Vel bukhli, bakıldıktan, sarаңdıktan saktagın. Ve a'udhu bike minel galabati deyni. Qarızga batıp kaludan saktagın. Ve qahri rical, adamlarga kor boludan saktagın. Özüme okşagan bendege zar boludan sakta. Bendege muhtaç kılma deyibsiz go. Şu peygamberin duası ne eken? Kudayım meni kasal jalqooluktan sakta деп kol otura beresin bana. Jalqooluktan sakta degenden keyin turup hareket kıl, jalqoo bolbo. Acizliktan sakta dep aciz degen kolumdan kelbeyt. Ni magu ni umey degen söz bolboydu. Ha? Aciz bolbogun, sen jasa hareket kıl. Urmatlı Müslüman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci imanga, İslamga çakırıp başlagan kezde tahajjud namazı farz edi. Ne eken? Tahajjud bilesiңер, ha? Biz bandatqa turbayız, tahajjudqa qildik. Tahajjud түнгі saat 3'te 2'de tahajjud ne eken? İslamның başında peygamberga, sahabalarga tahajjud farz ele. Keyin peygamber sallallahu Allah Taala keyin anı nafil kılıp koydu. Koldan kelgender, erki jetkender kısın. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala mınday dedi. Alime en seyekune minkum marda. Allah bildi sizlerin arаңардан kebirler oruup kalat eken. Orular tura alabı beçere. Tahajjudga tura albaydı. Alime enne fiikum alime en seyekune minkum marda. Arаңардан orular bolat eken. Ve aharuna jana başkalar yadribuna fil ard. Jerde jumuş kılat eken, sowda kılat eken. Yadribuna fil ard degen jerde jürüp ne kılat eken? Sowda kılat eken, kızmat kılat eken, dikançılık kılat eken. Yabtaguna min fadlillah, Allah Taala'dan rızkı ümit kılıp yer betinde çurkap jürötken, taksavat etken, dikançılık kılat eken. Ve aharuna yuqatiluna fi sabilillah. Jana başka bir bölügü Allah yolunda cihatga çıkayt eken, mekenin korgoyt eken, çegin korgoyt eken, mekenin granitsasın korgoyt eken. Waqra'u ma tayassara min. Emisiler kolуңардан келгенче мүмкүнчүлүңөр болгон Курандан окуп tahajjudга тургула. Эми мүмкүнчүлүгүңөр жараша окугула. Ва акимус сала, намазыңарды окула. Ва атуз зака, закатыңарды бергиле. Ва aqridulloha qardan hasana. Allah'ını жақшы қарыз қылып қойғыла. Allah'a жақшы қарыз беріп қойғыла дейді. Allah қарызға мұқтаж бұл. Allah'ını қарыз қылу деген жетімге бер, жесірге бер. Allah жолында тапқаныңды беріп қойғын, Allah'ты қарыз қыл. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ. Emneni bugün özüңнен мурда Allah жолunda жөнөтсөң, تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ. Allah'ın астыға барғанда табасың аны. Есе қылып. Prosent болған банк емес, Allah'ın bankına koy дейді. Allah eselep kıyamatta berет дейді. Muzammil suresi 20. ayet. Bette to'xtalayın деген mesele, керек болса sen dikançılık kılıp otasın, tahajjudga turbayla koy. Senin oşo dikançılığın
Бала чағайын бағам деген, ата енемді бағам дегенің тахаджудтан жоғарырақ екен саған. Тахаджуд нафил. Үй бүлені, бала шақаны бағы сенің мойныңдағы фарз ал. Аллах бұл аятта не дейді? Сілердің араңарда сода қылғандар бар екен, жерде кезіп жүргендер бар екен. Ошондықтан тахаджуд сілерге фарз емес дейді. Бұл деген урматты мұсылман бір туған, түнгі намазға тахаджудқа тұрбағыла деген чақырық емес. Түшінгіле демекшімін. Кеданан кейін біреу ертеменен бамдаттан кейін 10-ға шықтайды, а десе мен түнді тахаджудқа тұрдым дейді. Ертеменен жұмысқа шықпайсың деден. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Фатима енеміздің үйінің алдынан өтіп бараса, Фатима құқтап атқан екен. Фатиманың бұтына мындай тұртады дағы. Я Фатима дейді, тұр қызым дейді. Аллах Тааланың рызқысы жаап жатқан кезде рызқыңа куә бол, тұрғын дейді. Ертеменен рызқы берекелі болу. Кейбірің саат 9-ға тұрғычан диқандар барып, 1 гектар жерін суғарып, жұмышын қылып келеді. Ата бабамыз айтаулы, ертеменен рызқын жаған уақыт бұл. Бұл пайғамбардың хадиси, пайғамбар алейхиссалам, Фатима қызым тұр дейді. Бұл жата тұрған, қапілетте бола тұрған уақыт емес дейді. Ертеменен ки береке урматты мұсылман бір туған. Біз кейде урматты мұсылман бір туғаның адамдарға қарасаң екі түрді болып қалады. Қандай? Динчил, бірақ ішінде игілікке жетпеген жалқау. Динінде машалла 5 вақ намазда, жамаатта, башқада, бірақ жұмышын таштап қойған. Баяғы сода жоқ, диқаншылық жоқ, башқа жоқ. Құдайым береді, Құдайым береді. Бірақ әрекет қыл. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабаларды намаз емес кезінде шық, жұмыс қыл деп отпай бар. Хазіреті Умар, пайғамбар алейхиссалам, сен Хазіреті Умардан қиын болып кеттің бе? Хазіреті Умар радиаллаху таала анху мешітке кірсе бір топ отырған екен. Бұл не отырасыңар дейді. Қамшысыменен түртөт тағын дейді. Хазіреті Умар. Асман сілерге алтын менен күміш жадырбайды дейді. Намаз емес уақытта шығып, рызқыңды қылғын, жұмышыңды атқарғын деп түртөт. Сен Хазіреті Умардан да қиынсың ба? Урматты мұсылман бір туғаным, не екен? Динчил, динде бекем, жұмышында игілікке жетпеген. Не десе? Мен ибадатқа көңіл бұрам дейді. Ибадатыңды Аллах Таала қабыл қылсын. Бірақ ибадатың менен беркінді ұнытпай, тең салмақты алып кеткен. Сахабалар, урматты мұсылман бір туғаным, сенден де иманды болған. Бірақ қараң, Құран-ы Кәрімде көңіл бұрсаң, «Валлазина аману ва амилус салихат». Алланың барлығына білген иман келтіргендер дегеннен кейін, барыз иман келтіргендер бі? «Валлазина аману». Алланың барлығына иман келтірген деген аяттан кейін даймышы келеді. «Ва амилус салихат», жақсы амалдарды жасағандар деп келеді. 38 жерде «Валлазина аману», имандулар жақсы амал қылғандар, имандулар жақсы амал қылғандар деп келеді. Иманың болса не екен? Жақсы амал қыл, жұмыс қыл деген сөз. «Валлазина аману ятакасалун», имандулар жалқаулар, имандулар отырғандар, имандулар жатқандар деген жоқты. Имандулар не екен? Амал қылғандар деп келеді. Урматты мұсылман бір туғаным, мисалы, дарыгерсіз, врачтар. Елестеткен, сен бір байқұш тиші оры барды. Түнімен ұқтай албай жатады. Ошоның тишini тазалап, дарылап қойғаның бұл ибадат емес пе? Bir adam бечара аппендицитмен барды, сен ошоны операция қылып, оруыны дарыладың, бұл ибадат емес пе? Айтайын деген мәселе, урматты мұсылман бір туғаным, бұл салих амалдардан да ошол. Ошо ар бирибиздин жасаган ишибиз, мисалы сен базарға бардың, машалла жакшынага помидорың пиширгансың, мұқтаж адамға беріп атасың. Бұл салих амал емес пе? Қытайдан әр түрді дарыланып келген емес, өзіңді немесі менен. Диқандарға да бір нәрсе айтып қойын, өткенде біреусі менен сұрайды. Ұстаз дейді, базарға дейді, еккен дарбызды алып келсек дейді, текшереді дейді. Текшергенде баяғы өлчөнген химиялық дарылардың немесі проценті көбірек шығаттағын дейді. Сатпайсыз. Андан көрі жақсысы баға 2000 сом, 1000 сом берің, базарға шығып сата берің. Біраз тұрың дейді, ошол эле дарбызымды дейді. Мұздатқыша қойып, 2 сааттан кейін келің деп тұрып, қайра мұздатқышаны алып текшерсе, баяғы көрсетпейді екен. Көрдіңіз бе, мен қаласам сізді саттырам, қаласам саттырбаймын. Азыр базарда сатып атқандары барлығы ушундай. Барын эле дары химиясы емесі, жертсемізгілер чектен ташқа ашықчарақ.
Ziyani köbürök. Biroq endi siz dehqonchilik qildingiz. Satam deseniz, men razı kılın, men kagaz yazıp berem, sata bering. Urmatly musulman bir toğman ana aytat. Ustaz deydi, biz oşondoy satabız, anan özübüz jegenge özgöçө bir egemiz deydi darыбыз. Şu kanday bolot deydi. Men aytdım, jakşı bolsa surabay elеңiz da siz. Siz özüңүздүн bala çakаңыздын den soğuluğuna, özüңүздүn үй бүлөңүзгө каалабаганды мага жедиресизби? Бул мусулмандарга жедиресизби? Урматтуу мусулман, айтайын дегеним, şu ata bababızdan kalgan эле göң менен башка менен эле жакшы жер семирткичи менен эме кылыңдагын. Элге ошону берүүңүз бул салих амалдардан. Адамдарга жанагындай химиялык дарылар менен эмес, жакшынакай эме продукт берип атасыз. Урматтуу мусулман биздин маселе пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биз мана хадисти караң. Инналлаха, албетте Аллах юхиб, ара силердин араңарда сүйөт кимди? İza amila ahadukum amalan an yutqina, bir işti kılganda kemtiksiz mayın çıkarıp iş kılgandı jakşı көрөт deydi. Epte öyle mындай эмес да. Машинеңди жаматканы бардыңбы? Жанагы ошол жерде вулканизацияда иштеген адам жерилим. Жакшы жеримде бергин. Бул салих амал. Sen kelgen kardardan akçanı alıp atasınbı? Al çın жүрөгүнөн разы болуп берип ата. Sen de çın жүрөгүнөн иштегин. Эптеме эмес, дагы 3 күндөн кийин келсин эмес. Кадыбай жасатканы барды, сен ошону жакшы жаса бергин. Ал байкуш билбейт, ал дыйканчылык кылат. Сен ишиң эмне экен? Сен машина жасайсың. Аллах Таала силердин араңарда бирөөдү сүйөт, качан бир иш кылса, ишин кемтиксиз так аткарганды сүйөт. Чында баягы бир эмеле мындай барасың да, машинеңди оңдоткон алсаң, кыргыз балдар болсо ойлоносуң да, берсем бербесем деп. Океңдерге ишенесиң да. Карап, кыргыздар жокпу? Эмне үчүн? Кече 20 жыл мурда шаарда вечерний Бишкек башкаларда үй сатылат, немецкий дом дейт эле да. Эмне үчүн? Немистер ишини кемтиксиз кылган үчүн немистин үйүнү барып ойлонбой аласың да. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул негизи биздин динибиз. Пайгамбар алейхиссалам силердин бирөөңөр иш кылганда ишини кемтиксиз аткарганда Аллах сүйөт дейт. Аллага сүйүктүү болом десең, дыйканчылыгыңды жакшы кыл. Каймак алып келип атасыңбы? Каймагыңа ар түрдүү нерсе кошпо. Таза каймак бергин. Айран алып келдиңби? Кымызыңа өзүңчө ар нерсе суу кошпогун. Кымызыңды ичип алып байкуш ичип өтүп жүрөт, паннос болуп. Ойлоносуң дей. Азыр кымыз ичкенден ойлонуп калдың, коркосуң. Ишибизди так кемтиксиз аткарыш керек да. Балыбыз жакшынакай, тоолордун балы, бал менен мактанабыз, балдан алгандар ойлоносуң да. Бул шекерденби, эмнеден экен деп. Урматтуу мусулман бир тууган, Уммул Муъминин Айша энебиз радиаллаху таала анха, Айша энебиз атасыдан, атасы пайгамбардан айтат, кара саллаллаху инналлаха таала юхиббу иза амала ахадукум амалан ан ютқина. Аллах Таала силердин бирөөңөрдү иш кылган адамдардын, ишкерлерди сүйөт, ишин так аткарганды менден сүйөт. Бирөө байкуш 10 жыл чекетери менен үй алып атат, ойлонбой кирсин шо үйгө. 2 күндөн канализация иштебей калып, же отоплениясы жок, же бир жерден жаракка кетпесин. Ишиңди так аткаргын. Сага акча жакшы жагып атпайбы? Кардарың да сенден разы болсун, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул хадисте эмне демекчи? Ümmetine aytat, ümmetim, erkeksin, bayalsın mı, kiçinekensin mi, çoğsun mu, padişasın mı, cecönököy, adamsın mı, işindi tak atkargın deydi. Senin boynuna yüktölgen işti, tak kemtiksiz atkargın deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde vazirge de, ministrige de, ekonomistge de, mudir, jetekçige de, rektorga da, mugalimge de, vraçga da, sodegerge de, bardık kızmat eğilerine, kesp eğilerine, kesbingerdi tak kemtiksiz atkargıla demekçi. Peygamberge ümmet bolsak, oşo peygamberin osiyatını atkara aldı. Atam maga bunday osiyat kıldı ele dep atkarıp atpayız mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den osiyatını atkarabız mı? Biroq tileke karşı urmatlı musulman bir tuğanım, keçeli alıska barbayla. Kançalagan dıyıkandarыбыздын egin zarlarını sel alıp ketти турабы?
Emnege aldığını alsa bolbay bile oşonu. Adamlardan emес. Sebep biz işimizni tak atkargan jokpuz. Anan kede urmatlı Müslüman bir tokat men aytып otam. Prezidentimiz mal soygondu tıyıp koydu dep atабыз. Айылдын элдери. Айылда жашаган бир туугандар муккула. Ошо айылда атаңа Куран окутам деген, энеңе Куран окутам деген, 40 кылам да, 53 кылам деген акчаңды жыйнагын ошо селкеле турган жерди тосуп койгун. Куран окуткандан көрөк сооп аласың. Адамдардын үйлөрүн, эгиндерин, башкаларын сен ошо селден сактап атасың. Köprübüzdü alıp ketти. Köprübü salıp koy. Kolumuzdan kelbeybi. Mana azır en çoğ moda olup atat. 10 yıldık, 20 yıldık, 30 yıldık. Oşoğa arnagan bir gör kursaktın kulu bolboğundan oşoğa akçanı bir gün toyasın. Oşo akçaga ayılına bir paydalı iş kılıp koyçu. Ayılın arka uşun atkarı kılaçı. Baykuş beçara paktaya geptir. 75 bin so'm kredit kalıp başka kalıp. Sel juup ketdi. Al bala bagып atat. Oşonu özümüz kılsak bolboybu. Har bir aileniz bilet da. Araplarda bir makal bakın. Ahli Mekke adra bi şi'abiha. Mekkelikler Mekke'nin her bir sayılarını özleri жақсы bilet. Bunun manisi men Karabak degen ayıldan bolsam, men ayılımdan kayıttan sel kelet, kayıttan su aşıp ketet, men bilem da. Şu ayıldagılar kısak bolboybu. Hazır arık çappay koyduk, tazalabay koyduk. Kılbay koyduk şunu urmatlı Müslüman bir tuğanım. Maselen neken? Jasagan işimizni tak kemtiksiz atkaru. Hazreti Umar'dın sahaba Hazreti Umar, ikinci halifa bir kampanyon şerigi var eken de. Bulardın kurma bağı var eken. Bir gün Umar barat, bir gün bul barat. İki gün toptolat da keçe paygambar kaysı hadiste aytты, keçe kaysı жақсы ayat düştü. Men keçegi maseleni ukpay kaldım, aytты etken da bul ketet. İkincisi keçe egin zarda mындай oldu, palan katarga su koydum, palan katardı kırttım. Bugün sen barıp anatkar deydi. Sahaba almaşmış deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Abbakır Sıddık özünün tapkan akçasını, malı mülkün, İslam'dın, dininin keleceği için 3 yolu bardığın berip salgan. Eşleme kaltırmay. Eğer bunun sodası bol olsa, cumuşu olmasa emneni vermek. Birincisi hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Peygamber Aleyhisselam Mekke'den Madinaga köçköndü, Peygamberdi töö menen, azık tülük menen, başka menen kamsız kılgan Abu Bakır Sıddık bolgan. Akçası var beken, bar üçün berip atat. İkincisi ol Gazbat Tabuk salgılaşmasında Müslüman askerlerini kural jarak menen, töö menen, at menen Hazret Abu Bakır Sıddık kamsız kılgan. Üçüncüsü Yevm-i Hurub Ridda, Peygamber ölgönde köptür dinden kaytıp ketken gezde askerlerdi da kural jarak menen, uloolar menen, unalar menen kamsız kılgan Abu Bakır Sıddık. Akçası bolbosa kayaktan beretile. Abu Bakır Sıddık'ın sodası bolgon, jumuşu bolgon, kurma bağı bolgon. Em karang, Hazreti Osman menen Abdurrahman ibn Avf eğer bulardın sodası bolup Allah yolunda kayrımdılık, kuduk alu, kurma bak tegu jetim jesirlerge karagan üçün em karagılar 10 tiriu sahabаны tiriu kezinde paygambar onunu sen jannatka kiresin dep paygambar tiriu kezde sen jannatısın. Sen dozokka düşpeysin. Sen beyişke kiresin dep 10 adamdı paygambar suyunçulögön. Bирок onunun dagı sodager bolgon, onu dagı berүүчү bolgon, alуучу эмес. Hurmatlı Müslüman bir Hazreti Umar'ın mana sözünü karagıla. Vallahi ma uhibben ya'tiyal maut illa ala hadis şekleyn. Allah'a kasam içem deydi. Maga ölüm kelse deydi. Eki ahvalda ölüğünü kaalayt elem deydi. Keçe az sosyetlerde bir bölüşüp otat. Bir imam hutba kılıp jatıp minbarda kaza oldu da. Жақсы. Sajdada kaza olan жақсы. Hazreti Umar aytat. Men deydi eki ahvalda ölüm kelse eki ahvalda ölüm can berүүdü жақсы көрөт elem deydi. Birincisi imma mujahiden fi sabilillah. Allah yolunda cihatta жүрүп, dindi, Kur'an'dı, mekendi korkup, cihatta ölsem de şahit bolup deydi. Ev sa'iyan li talab rizq, je baldarımdı bagam dep rızk izdep жүрүp can bersem deydi. Allahu akbar. Hazreti Umar aytadi, je cihatta ölsem, je bala çakamdı üybülömdü adal emgek menen bagam dep rızk istep жүрүp kaza bolsam deydi. Ekөө birдей бекен. Hurmatlı Müslüman bir tuğan.
Bunu айтудан мақсат не? İş kıludun, amal kıludun zarılçılığa köngül burgula demekçimin. Umar ibn Hattab radıyallahu anh "Law annakum" Peygamberden hadis yetkizdi. "Law annakum kuntum tetevekkelun ala Allah tevekkül hakka tevekkulih la razaqakum kema yerzuqut tayr tagdu khimasan ve taruhu bitanan." Eğer sizler çınığı Allah'a tevekkül kılsaňar, çınığı Allah'a tayansaňar deydi. Rızkıňardy silerge bermek bir kanattu özünün uyasıdan ertemenen kursağı boş, kursağı aç uçup ketet dagın, keçinde uyasına kelgende kursağı toyup, kursağı çanaş bolup çıkıp kelet deydi. Kursağı boş bolup çıkıp, keçinde kursağı toyup kelet deydi. Biroq urmatly musulmanlar kebirler bu hadisi toora emes düşünet. Mana Hudaý Taala deydi, kanattu kadar rızkısın berip atatko deydi. Köngül bur, al uyasıdan ertemenen uçup çıkıp ketdi rızkı izdep. Anan keçinde toyup geldi. Al aytte jatkanda rızkısı kelbeyt ele. Allah'a tevekkül kılıp, Hudaýym men rızk izdip çıkayın, rızk berүүçü sensin dep, ertemenin rızkısın izdep uçup çıkıp ketdi dagın, keçinde toyup geldi. Anısa oşoğun ülüşü jok, başkası jok, konteyneri jok turabı. Biroq urmatly musulman bir tuğanım, hadisni tuğra düşüngüle. Allah'a tevekkül kılıp koyup, böyle otursaň bolboýt al. Rızkı izdep çıgasın. Tavakkul degen söz, Hudaýga tayanuu degen söz. At-tavakkul hiye i'timad alallah azza ve celle. Allah Taala'dan paydanı da soraysın. Allah'ın ber dep turabı. Berүүçü Allah, aluvçu Allah. Ve men yetevekkel alallah fehuve hasbuh. Kim Allah'a tevekkül kılsa Allah jetişerli. Ve aleyhi felyetevekkelil mutevekkilun. Tevekkül kılçular, işin tapşırıcılar Allah'a tapşırsın. Tayansan kimge tayan? Şefin emes. Şef bar eken biz bar da deydi. Siz bar biz bar deydi. Yok. Şefin de Allah Taala'nın aslında bir bende al. Tayana turganız kim eken? Kimdin tayana turganı öyle turgan bir bende bolsa anın tayanıcı ölük. Kimdin sый urmaty, kadır barkı bir öyle turgan bendege tayansan senin sый urmatın ölük. Sen ölböy turgan japadan жалгыз, jakşılık, barlık bardı anın kolunda olgun Allah'a tayangın. Şef bar eken men bar eken debey. Hurmatly musulman bir toğanım. İbrahim İbn Adham'dın zamanında bu avliyalardan bir jigit uşunday çeçimge kelet. Bunu köp uktuңuzдар. Men bugünden başlap deyt, uşunça jıl soda kıldım, başka kıldım, kayrımdуулuk kıldım. Emi kalgan ömürümde deyt, ibadat karnap, meçitte ibadat menen, tasbih tahlil menen, namaz menen ötközöyün dep İbrahim Adham alımdan sorayın dep kele jatsa, jolda közü körüp olup, kanatı jaralangan bir kanattuudu körüp kalat dagın taң kalat. Bul kanattuudun közü körübeyt eken, kanatı jaralanıp kaptır. Bunun rızkısını, bunun ovkatını kim ap kelet eken dese, başka bir kanattuu tunşukmen ap kelip bunu kursagın toygozot. Vah deyt, men dele deyt, meçitte ibadat kılıp otursam deyt, men dele rızkım kelet eken go deyt. Muna deyt, közü körбөгөн, kanatı jaralanganın rızkısı kelip jatpayбы deyt dagı. Kelip İbrahim İbn Adhamga aytat, men sizden suroo surayın, ruhsat surayın dep keldim ele. Medresege, meçitke, ilim bilimge jardam beret elem, kalgan ömürümde ibadat karnayın dep kelatsam, surooma dagı bir jakşı bir bekemde aldım, bu okuyaga köp oldum dese, İbrahim İbn Adham'da karayt dagı aytat, sen kanattuu bolup, kanatı jaralanbagan, jakşınakay bolup, başkalardı bakkan, çımçık bolgonun orduna, közü kör, jaralangan kanattuu boluudu kaaladыңбы deydi. O ümmet, kaçanga çeyin biz kanatı jaralangan kanattuu bolobuz. Başkalardan emne üçün ümit kılabız? Hurmatly musulman bir peygamber, yaddul ulya hayrun min yaddus sufla. Jogorgu kol Allah'a sүйүктүүрөөк жана жакшыраак берген колду тилем чыкылгандан. Hurmatly musulman bir tuğanım, ben dagı bul jerge bir toktoloyun dedim ele. 3-4 minut wagtyňyzdardy alıp kalışım mümkün. Hurmatly musulman bir tuğan, negizgi maselege men kelip jatam. Tilemçilik. Azır meçitlerдің бардық жағы tilemçi болып кеткен. Çoң köşelerde, svetoforlarda bardық жерде эле tilemçi da. Tilemçilik бұл şariatта zarurat bolboso, invalid bolbosoň, hemodializge barbasaң, бұл aram nerse hurmatly musulman bir tuğan. 6 sanın aman bolup turup tilemçilik kılış şariatта aram. Biroq eng majbur bolup kalsaң, kede ölböy kalış üçün
жаныңды сақтап қалу үшін арам тамақты жешке, арам нәрсені ішіп жаныңды сақтауға шариат рұқсат берген сияқты, өліп қалбаш үшін тілемчілік қылсаң болады. Андан ташқары, урматты мұсылман бір туған, тілемчілік шариатта арам. Біріншісі, тілемчіліктің изхару шаква мин Аллах. Тілемчі сенен сұрап атады, мұнан сұрап атады. Бұл Аллах Тааланың берген ниматын, Аллах денсаулық берген, өзге жешіл тамақ аш берген, бала чақа берген, ошоға разы болбостон Аллахты бенделерге арызданып келіп атады. Аллах Тааланы бендеге арызданған сияқты. Тиги бербеді, сен берді. Сен зарурат, мажбур болбосың, өліп қалбасаң тілемчілік қылбағын. Біріншісін екен, Аллах Таалаға берген ниматына наразы болу, Аллах Тааланы бенделерге арыздану, екіншісі арамдығы. Урматты мұсылман бір туған, тілемчі адам өзіні башқалардың алда қорқылу. Аллах Таала бендерге қор болбоғын, бендеге мұқтаж болбоғын. Урматты мұсылман бір туған, үшіншісі, кейде тілемчілік қылып атқанда, сізді уят қылып қояды. Кейде чөнтөңізде ешнемсе болбой қалады. Кейде бербесең, қыжалат боласың. Кейде ел көрсін күшін беріп, показуха қылып қойышың мүмкін. Кейде la yahillu mal imri'in illa min tayyibi nafsi, bir adamдын акчасы экинчи адамга чын жүрөктөн адал болот. Артыңдан жүрө берет. Кутулайын деп, алчы дейсиң бе? Жүрөгүңдөн арасың бы? Сенден чыкканы да арам ага. Сен разы болуп берген жоксуң. Анын орууга да башкасыга да пайда бербейт. Антип тилекчилик bir күндүк, кече күндүк, bir суткалык тамак ашы бар адам тілемчілік қылусы шариатта болбойды. Урматты мұсылман бір туған, имам Газали рахматуллахи Ихяй улумуддин китебинин 4-cü mujallat 205-ci betinde ушундай дейт. Тілемчілік қылу не екен? Жаныңды сақтап қалу үшін арам жегенге окшош гана рұқсат берилет. Качан мажбур болсоң, билде башка айлаң жок да. 6 саның аман болуп элек. Баягы эле плакат, баягы эле жазуу. Бу бүтпөгөн операция экен dey. Тез арада операция кылыш керек дейт. 1 жылдан бери ошону кармап турат. Алда операция болбоду. Onun қатарында андай операция болчу, 10тасы өлүп кетти. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Валлази нафси бияди ла ан яхуза ахадукум хаблаху", силердин бирөөңөрдө жибин алып, фаяхтатиба барып отун жыйнаганы, жана ортуна көтөрүп келгени жакшыраак бирөөдөн тилегенден көрө дейт. Tilemçilik kılsan biröv bereybi, özün kor kılbağın deyit. Amin. Allahümme gfir lana zunubana ve kafir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al ebrar bi rahmetike ya erhamer rahimin.